Adom TV Badwam yada sister Sunday bi oye guy yada say Saudi ahosefen so abraye enti no wo hwe de yade ama wo ya let's say doctor time da so eni doctor de enwom no a onkasa bebre o de enwom to nti utie enwom ni mu nsem a no ahunu de wono mo ye Medimafo Herbal clinic and they say a hospital. Yes. Medimafo Herbal clinic ni yare no favorite. We see fine. We see fine. But the chance all the another one so baba. Dog ye mo akwaba. Yeah na. Bibia boko de. Bibia ye boko pa. Mo de nyame ase. Na pomodin atena ye ho nyina so te say. Oh, apomodin atena ye. Poku ase mayira ebu akwa agogo. Bibia ye fine. Ewo boni bia ni ho. Adanse na koso kama pa. So the Ghana for ye nimu no pepepe. Sa na ekoso. Mo oya de pa na ye kan say ye nwumi bogwe na hwan ni ede ya nipa e Ghana so ni over 30 million ye dos. Yes, ye dos. E bia na nne no edikan obi ete Medimafo Herbal Hospital. Ye de ye. Ma me fa sedama otumfo nyankopon. Na afemi nchia Adom TV etiefo ahwefo nyina nso anopei ye wotunyum yi a na eka asem baako na achiro maka kire Ghana fo se wunya sori anopa na wunya ekọ okotodwa ni bompa yi wi a ade etoso mi ne se eba wa adwum ye Medimafo Herbal Hospital. Okay. Anu ni ade etoso mi no fi se ye kwa ye be wo ye dani a obeyale uye den obeyale na uyare a hwan ne wo yare safo nso oyare safo de eye baako pe ene ewurade na dan ne da efure tete besi ne onyankopon ono ankasa omfiri so ma mesa oyare enti dan ne da odi de tumi na yare sa tumi ehye enipa baako nsa ewo oman no mu na onyankopon adi tumi hye wo bi nsa Oma nani ko etifi epueya na afo atoye na wahwe nipa esefata se we de me de tumi hye ne nsa onye pesame nkominya nipa o me de tumi hye ne nsa nipa yele hu behia no achen sika anano na me wira ho kakra mani agi na me wira ho kakra ewo Medimafo Herbal Hospital ho lady bi bai o de diabetes yale na baaye enko bi the diabetes yale aba oba eda 25 oba okọ tusi ba na aba 9 senke ye enigye ba wo check ye oba ye da 9 no na osu na bu say na obi a 25 aba 9 ada na wusu eso ma woni gye and wo say doctor enye mi de hu na me su yale we ye abusuan yale na ekum me maame de mpo ankoduru 25 esense wanya yale safo nti na owuye enti me de ko 25 wa na me ba ye 9 no nanka jesenka me maame ti ase nanka wo hu a sabrenka me maame da so wo me nchen enka wo ti ase metaka ase bi se nipa bebere ho a wanye lucky nipa pi wo ho a o Ghana ha ana o atesfo asase bi a wanye lucky a wanye nyina ne se wanhia Dr. Tam da so ana wante Dr. Tam da so ka entie wo nipa pimpim wa sabre wo mu ma yesie wo mu a ko mu nya akwanya ana o mu temenka ka sabre o mu nyina tete ase ehwe o mu yirenom o mu manom o mu kununum esense wanya sa lucky ni binti no ene yesie wo ba wo no pe waji akonya atnase etu wakonya mu hwe Adom TV de wanya lucky ni nyina what ni nyina enti tutumrikei na bra Medimafo Herbal Hospital. Yes, ana no nkrofo bi ba ho last week no en ro mo frɛ me Dr. Nyankopon Hirawo ma me na wachina kodu ba bi se onje bibia endi biem meka choro mo se wo de opa afasika one cedi fato me ka so se me se edi nansa na wo da so tia konya mu a eniema no fa na me ka kira o yale fo bia no pe wo hwe me se
why you lucky say and pay we do TV na to Adom TV yale ya ene wi atutu obi benya wa efi yale na doctor say ema yale nkun wo bra onyankopon de yale safo aba Dr. Time da so oba all the time to wo yale so wo show nansa wo show nanan enanan time wo doctor de beto wo yale so no empa hunti na Ghana fo nyina ama no abodin Dr. Time da so kumasi ya abu akwa agogo enkra ha ye pokua se mayira me kasa wie ya me kwa kwatena se wo de edikan oho na hia me wie ya me kwa kwatena se anopai na ma shase de ebre ato oyarefo yale so gidi e wawu anopai de yesie no yeyi na firi mochire de tumi ne nhyemensa na yenni wo firi mochire na pa na yale na hawo yale ko na etete wo de a wo de be piem na Dr. Time all the time ebeto wo yale so na wonya wo fa hodie adanse enkrofo die TV so radio so nyina ye adanse trodo kyerese onyankopon esane aba behwe oman Ghana enti no obi ba Medimafo Herbal Hospital wo say doctor mani huna die doctor say wani huna die a enkomo ye nkonko ye wani ne so operation na nkofo asanfoforo emrem onyankopon de yaresafo bi aba obi say doctor me and ntwe atwamu a me hunu ene buza aboa ntetia na ekoi papa be say mekwa akodi adanse ama doctor yi se mankwa akodi adanse ekora onyankopon tua meka me won fihia ediowotwe nsia yale eka me e me hu se me nananam samanfo nyina eto wo msa fura me baabi ya me duru ye no na eduro bia ni asase wesu a ebetumi asame yale ze ebetumi masan aba machibiem ekosi se wo bia ohan me dan betan me ko Medimafo na me ko ekra ma ehunu enema o me ye ya na ade o ye ya me nya ma yale sa papa de nya na yale sa oba ye no wo so oba be di adanse ye no oba wi o se doctor adanse de me di na emo no mo nkyira mi adekode a mo de sa me yale afi se ba bia me kodu ye no na eduro bi ani atefo asase we so a ebetumi ma san mechi aba enkwam oyaresafo ene ewurade na me ka kyerɛ wo sɛ abi ya me ka me sɛ woni pa bi amfre ni pa munya bibi gese wo de firi so adom nansa yehowa nyakopɔn de ayaresa tumi adom me ɛyɛ Medimafo Herbal Hospital ho ɛna hospital no yɛ Medimafo de ya me ka me sɛ wo yale na wo kɔ Medimafo wo kɔ Medimafo wo anya ayaresa upa atena se na twen wuwo so obi hwe na so oh me yale me ba Medimafo me ho antome na me ko ba bi furu ma me ho to me ama me ntie sa adanse no efisa me gi etum se obi bi yale ni ho a obeduru Medimafo Herbal Hospital ya wonya yale sa gi se de wa ma na wo be pie mu pe enko ade ya ayaresa fo ahodie ya wodie wo Medimafo Herbal Hospital enti na me se enne eye wukuada me fi Adom TV a me kwa kwatena se e magana fo nyina so wire mfi se on se da BS ya na ye charge ya se ye ko Easter okay Easter de ye be chanka de na 11th April 11th April and ye be che enkrade no na enkrade no afi doctor say me check TV ni mako 70 32 inches no me check mako 70 na me check e first 70 ye be ba be PM that day 11th April no anopa nipa first 70 edikan ye amukura card dada me patcho that day na ne da wo ba unya TV ni bi ye de ma wo mo badada o mo wo card enti wo pe TV ni bi on the 11th April na me patcho e free sabre Medimafo Herbal Hospital ye branch ni eyemi no ba ko wo Kumasi ba ko wo Accra Kumasi ye bua kwa agogo Accra ye pokua se mayira se wo puta Kumasi card ana wo ye card se bia Kumasi na wo na ze wutumi sori anopa na wo de be sunlight e wo pokua se mayira na first 70 wo kan wo yen kasa wo de Kumasi na wo
ne nyina eye baako ba ye bi won kran a ye bi wo Kumase enso obi wo ana opese no oba beji bi wa Accra na 11th ne ye Kumase ne ayi nyina 11th no de ne de eye Accra de wo be hu obi ba beji Accra za kwa di Kumase oba Medimafo ye system ne ye adwuma okay oji TV na wo ka bebrebe ye bi o ya na ya che no yes no that be say wo beji bi no ena wo a waji bi da no ye se twon ho ma de won yi bi mra beji bi enti se obi beji saa wo a waji bi da no emma na system ne be ka che de wo benya ye emo eni anwa ana na de anwa nka ho na woni bibi time that so basmati rice na me ko fire no okay on the 11th November April I don't know November about that dog open April 11th April no meche bi wo pokuya se mayira okay obi a ope se otie emu okula ofa ofun ko gogo no abo basmati rice na wa hwedwuma edi okay eno ne emu a ewiase nyina agye atum se obi wo diabetes se obetumedi se wodi na no pa ahomache awia anadwo anumere ensunsanso oboni bi anyedai enim obi wo pressure obetumedi eno ne odi rice ya eye aduro eno na me mawurawura mu ze me pa pomodin pa ama o my Ghana nti makọfa mu we bi aba se me sadi bi abre mayalfo se obi wo ha owo diabetes na oba baji mu ni bia obetumi adi eye cholesterol free bibia eye kama enti sa mu ni bi ene ye be che no 11th April enti we de Ghana man nyina doctor ya ono pe ene obi a osaw yale awia na wasan acha wade aya meta tro chere ngi se card bi ani Ghana ha ehia chen Medimafo hospital card if it's a hospital card bi akura ni wa e wa Ghana ha utumi fa kura de kwaje common girl e kura wo ba bia ba ye card ne pe na wo bia esa wo disie with the dark wo beti say ye che de TV ye che mo ni anwa afi September me say maka say my birthday in September. Matoka 21st September. Matoka kama first. Wow. Medimafo patient. Oh. Well, no, that very day, no, apart from say you check you ni bibia no. That very day, it's obi wo ha. You better na car. Na you check car ni wi a. You be make na fo nyina hu say ni pass message woni. If you we mu no tie, o yale no ba Medimafo. If you say obeka so ebi a wono akasa ne worker ebi a ne maame ebi obi doctor kan samua na waka me ye dem me kam say obi anya ne kuredi ni wo Ghana ha me ye ne kuredi ni me ewurade okay Ghana obi ani ne kura me di ne kura me ewurade if you say wo hwe dwuma ye die e wo Medimafo Herbal Hospital say obi ba ho say wo kura sika onkura sika uwo bie uni bie edura ye de masika ni hotono ye de mahie ni tono enema ye wo my Ghana ha adoye ye ko prisons ye ko ha ye tubo ho eni na ye enema bebere na nkra ha wo betu bi no munya ntu nkra ha afena ya okay ena nkrafo ankra ha bo ho asem no ya na edi pa obetumatu akwa na zu no emma enti me hese ye be pa bibi pa bi sa e de ahye ho sama wo refu sa mayira kwan me na me ba be ye yes mayira kwan ye ba ye na ka ntimi mfa so ka sa na fa wo nyina afa ba bi fufuro ye na ye be ye Medimafo enyuma pa enti Medimafo ba wo mamu a ade e wo mi sa o bedi ama wo manfo no ntina yale onfa yale ma Medimafo ensa fa konda so we yale na wo ba Medimafo a anope wo bi tie me wonya stroke yale ne ho popo na no achia chia mi anope me ka kire wo se enuru se yenwula da foforo mu no yenwula next day mu no na wonya ayalesa ene obi a okura pomade aba Medimafo mo wo hu musuo se wo de pomano ba o asa kofie shi na no pa ye pia wo de aba no shi de ba jo duru Medimafo eja esi ho mesisi mechika se mi kotodwe me kwada me ntumi na me widie mo hihye me na se ataitai wo mu nyina ye ntete ya case
when we enter case when Medimafo Herbal Hospital. And I'm paying a big jar with Medimafo say Dr. Time that's so quite tenacity. And when we say Friday so premium service or no. Koso. Okay. And if you are be a doctor the so to bo ha mpanfo bo ha oba obedi line na wa brani ade adenti ene sabre wunyam buku Friday de na and you fra na we say person me ba premium service no and yes media sa ho man nipa ba ko bia okay doctor do be to ho mia ahwe ba bibia ya enti wo firi solo enti from na ya le ne ko and you Friday no e na enu firi ho a ene wo kuada maintenance nkran Pocus in my action, ya was a maintenance. The beer and the die, I dare bet you be answer, ye, Juma will be Medimafo Herbal Hospital. Ye need holiday be anti Coshera Crowbet to my call. The beer person come Medimafo Herbal Hospital be a Conya or Obacona, Dr. Johnson, doctors in Cayenne. Dr. B. Obesian Medimafo, me pacho, would the old cracker say, Doctor, for time to me, yalias. To me, and I could pour the man, no. Me de bi asha me so me de ama me doctors no and to be duru ho ayare sadie ma me yemfa and Frank come Medimafo nsan fan kofie anope wani huna de abra Medimafo anope waso ntias ma abra Medimafo anope stroke na achi wa abra Medimafo usisi ya oya time da so wachika say ya oya time da so wonemu na ebu a time da so wo diabetes no time da so pressure no time da so me pa cho be PM wo Kumasi ya bua kwa gugu enkran ye pokua se mayira na yemfa ebre ento yale so gidie wawuo de yesie no a wo hyefam pe wo se brane bedi wadanse wo Medimafo Herbal Hospital na Dr. Tab ne na dwumayefo yemfa ebre ento yale so do me number no e wo screen na se de da sabobo bi mo numbers ne 0244 77 4282 0500 727215 0245 449592 numbers we numbers are fra e come Medimafo Herbal Hospital ya the suffer the any awurade na me gidi say onam Dr. Time so ya lia kese nsankyerani a esisie wona wo ho towo obetimi ba wo beba ho amunum ho ado Dr. Bemana Drew, then Atono. I mean, sure. Which is I had a Sababi PM, Pokiasi Maya. I mean, what Nazi actually, or Yaluphobia and Ombrana and Fatam. And to the Yalis. I mean, sure, yeah, that's say. Dr. Time, that's so Medimafo Herbal Hospital. And then so what's an encounter? Trumike and Equajodi, Ewa Pomode, Equaimo. Yeah, the doctor say, Papa. Na Mamifa birthday wish way and Femo, na fe, me fanka boy and Mount. Happy birthday, Enko Emma Antisewa or DY Academy or nursery class. Antisewa, Yamisho, Yaminyo Kessie, Kusiso Be Kesepa, Sister Sunday be a guy, although too much. Enti happy birthday, Antisewa, Nakoswa Titunkrana Church for Yamishamo Foundation, no, Mufangu or Mutrimo, Benino, no, my bendada. Yamisha, happy birthday, Enko Emma. Franco Trading Enterprise phones papa fie anyhow say Nokia Samsung iPhones upe bia Franco ubenya bi smart TVs e bi ho e wa na Dr. Time da so kwa kwasesa ni nyina na 32 inches na bi ho Franco ne nioma papa ye tabletop fridges nso e wo ho na fe Franco air conditioning nso ye woni nyina bie e wo ho CCTV cameras nso me do funya bi na fa bi bofie fa bi bo office ti ba bia no bia no utimi monitor ehunu nia ekoso Franco Trading Enterprise wo mo number ni enko internet ne so mpeke number bia na mo mfre number we se wo hia product ana openkomo bia 0246 422 338 0246 422 338 and 05 55939311 05 55939311 now on the Franco Trading Enterprise for Eddie Enkomwe. Interschool reading quiz and also a bustle and day na 21 days and I one day see one more yes interschool reading quiz you know na 15 schools and yes select na emu mabuno no one more ready Mr. Awfo school run no mamo mese nyame yadoma 17th March Joy Prime, not as a nam so 4:30 p.m.
na wankasa wo de wani ehwe nia ekro nia maka nyina chi ebi a bibi kire wadwene wo pese wonya details ni ye for 0535 207920 0535 207920 na woni mpanifo da no so eni enkommo mama nyina no so na no penkomodie no memfansi ha meda se sa oje bre ehwe me ma ayu enkranza yami sure obatan yami nyo kese kosi so be kese pa na mani aso de wo ye de ma me yami sure ye kono ma hene kwabna sante ato aso de pensem mu no abro